This program is brought to you by the New York Croats Radio, an independent online radio from New York City. Dobro jutro, vi slušate New York Croats Radio. Gdje god da me nose Bog i sudbina, vratit ću se ja do svog izvora. Što god imaš, ništa nemaš osim imena, na kraju vremena čeka istina. Od Neretve mora Jadranskoga do Dunava lole Slavonskoga, Hrvati smo ako neko pita, di sinovi Mile Velebita. Od Dinare pa do Senjske bure, rađaju se i momci i cure, domovini vjerni od rođenja, Bogu dragog od dana krštenja. Sije soko da leti visoko, a Hrvatska u srcu duboko. Hoćeš pjesmu, sve su naši jake, hoćeš igru, imamo prvake, hoćeš krvi, evo uzmi moje, hoćeš bitku, imamo heroje, hoćeš pjesmu, sve su naši jake, hoćeš igru, imamo prvake, hoćeš krvi, evo uzmi moje, hoćeš bitku, imamo heroje. Ravna polja, visoke planine, to je lice moje domovine. Razvenice i zemaljskog raja, to su slike moga zavičaja. Sije soko da leti visoko, a Hrvatska u srcu duboko. Hoćeš pjesmu, sve su naši jake, hoćeš igru, imamo prvake, hoćeš krvi, evo uzmi moje, hoćeš bitku, imamo heroje, hoćeš pjesmu, sve su naši jake, hoćeš igru, imamo prvake, hoćeš krvi, evo uzmi moje, hoćeš bitku, imamo heroje. Gdje god da me nose Bog i sudbina, vratit ću se ja do svog izvora. Dobro jutro, još jedno jutro na istočnoj obali SAD-a u New Yorku. Budimo se zajedno uz vaš i naš lokalni njujorški online hrvatski radio uživo. New York Croats Radio upravo započinje program iz New Yorka Budi se Hrvatska. Danas je subota 7. lipnja 2025. godina, inače je oblačno, bile su velike vrućine ovih zadnjih 2 dana, evo danas je se malo zahladilo lagano, bit će kiša. I dobro nam došli i hvala što ste i jutros uz nas. Ja sam Damir Kolić, danas s vama u uredništvu, u tehnici je Emil Peša, koji je isto i glazbeni urednik. Iz programa izdvajamo razgovor s našim borcem za pravdu, Robertom Modrićem, nakon dugo očekivanog konačnog rezultata lokalnih izbora u Zadru, koji je nakon puno previše nepravednih peripetija konačno išao, čini se njemu u korist. Pa više ćemo čuti uskoro od njega samoga. Biće tu još mnogo raznih tema, pa ostanite uz nas sve do 11 sati po njujorškom vremenu. Za bilo kakve komentare, kritike i pohvale, ali i prijedloge, vaše želje, pozdrave i obavijesti, slobodno nam se javite bilo gdje, na Facebooku, na mobitelu i na e-mail. Naši kontakti su
Facebook grupa New York Croats since 2002, broj mobitela 347 417 6799 ili e-mail newyorkcroatsradio@gmail.com. Dobrodošli, još bolje vas našli i uživajte. Oni nas gađaju, oni pucaju u nas. Na plavom nebu je zasjalo sunce i zvijezde su zasjale u isti čas. Oni nas gađaju, oni pucaju u nas, ali sa druge strane se čuje krik, jer i mi pucamo u njih. Laj la la, laj la, laj la la, laj la la la, laj la, laj la la, la laj la la, laj la, laj la la, laj la la la, laj la, laj la la. Oni nas gađaju, oni pucaju u nas. Na plavom nebu je zasjalo sunce i zvijezde su zasjale u isti čas. Oni nas gađaju, oni pucaju u nas, ali sa druge strane se čuo krik, jer i mi pucamo u njih. Laj la la, laj la, laj la la, laj la la la, laj la, laj la la, la laj la la, laj la, laj la la, laj la la la, laj la, laj la. Natrag nakon ove lijepe pjesme od daleke obale Marijana Bana, znači uvijek imamo pravo se braniti, znači nećemo ići u napad, ali ako smo napadnuti, hvala Bogu, obranit ćemo se. I tako je se dobro obranio i naš Robert Modrić, koji inače iz New Yorka. Eto, on je doslovno bio isto i u ratu i pucali su, ali on je znao i uzvratiti i dobio je nadahnuće da se natječe za gradonačelnika Zadra i također u vijeću i uspio ući u gradskome vijeću, što mi to čestitamo puno. Mi ovdje hrvatski Njujorčani smo jako sretni na njegovu pobjedu i želimo mu puno sreće i mudrosti i želimo mu dati podršku i moralnu i ostalu podršku. Znači, napravio je pobjednički ples koji se vidio na Facebooku, rekao je svima hvala na podršci i on je rekao samo pustite da glazba preuzme kontrolu, neka čovjek se mora i malo i proslaviti i zabaviti se i možemo i ovo zajedno slaviti. Evo, malo informacije, znači bila je priča o tom nevažećem listiću i svaki vidio da je listić bio važeći. Ovdje se isto vidi kako je Robert Modrić uspješno surađivao već sa drugim ljudima, jasno u gradu postoji ljudi koji imaju različita mišljenja, znači on je čovjek koji želi surađivati sa svakim i komunicirati, jasno probat će promovirati svoja načela uz kojih on uzrastao ovdje u New Yorku i kasnije u Hrvatskoj u Domovinskom ratu. On želi podići moral hrvatskom čovjeku, počeši od Zadra, ali zašto ne i kasnije se to proširi po cijeloj Hrvatskoj. Znači, on govori točno iz srca i on ima taj osjećaj i imamo nešto tu ponuditi. Mi ovdje iz inozemstva imamo što ponuditi u Hrvatsku i zato nam je vrlo drago.
Ali ovo je tipična priča David i Goliat. On je Da, srušio. da, znači to je isto ono iz Biblije, ono svi znamo, evo hvala Emilu, znači David i Golijat, eto neko je možda zna za tu priču, tako ima i ta priča, ono što se kaže bitka na Megdanu, gdje svako očekuje da će onaj veći i jači uvijek pobijediti, ali nije uvijek istina, nekad i manji zna se obraniti i to je Robert dokazao. Znači on primjenjuje i teoriju i praksu zajedno i to će dovesti do uspjeha. Evo, želimo mu dosta mudrosti i strpljenja i treba slaviti, ali isto treba znati da borba se nastavlja se u pozitivnom smislu i ja mislim možda se ljudi nekada straše nešto reći ili iskazati da ne bi se gledalo da je to nešto van normi iza glavnih medija, zato mi ovdje u New York Croats Radio želimo da se ljudi opuste i da vi dajete nama vaše ideje i mi ćemo, nadamo se, imati i u buduće sa Robertom, a danas svakako on će se javiti nama, evo za 20 minuta, mi ćemo se čuti, pa ostanite s nama i sada će nam Emil pustiti koju... Samo za Modrića od mene. Da, evo jedna posebna pjesma od Emila za Roberta Modrića. Sa dragom kod 4 kantuna, kroz tihu varoš proći bi znao. Na rivu ili uz tonac stari, dok tiho, tiho sniva Zadar grad. Ali vrime neumorno ide i ja sam moram na drugu stranu poć. Da mi je sada sa mojom klapom zapivat tiho za laku noć. Kale larga, kale larga, kale larga moja radosti, tu sam proveo najljepše dane moje mladosti. Kale larga, kale larga, kale larga moja radosti, tu sam proveo najljepše dane moje mladosti. Sa dragom kod 4 kantuna, kroz tihu varoš proći bi znao. Na rivu ili uz tonac stari, dok tiho, tiho sniva Zadar grad. Lipi moj grade, uvijek te se sitim i pismu ovu poklanjam ti ja. Neka je mladost zapiva s tobom, kada već ne mogu ja. Kale larga, kale larga, kale larga moja radosti, tu sam proveo najljepše dane moje mladosti. Kale larga, kale larga, kale larga moja radosti, tu sam proveo najljepše dane moje mladosti. Kale larga, kale larga, kale larga, kale larga.
I evo još neke vijesti iz Zadra. Hrvatski stručnjaci upozoravaju, za 5 ili 10 godina nestaće naša kulturna baština koju danas proučavaju etnolozi i antropolozi. Znači oni upozoravaju od 21. do 23. svibnja 2025. godine Sveučilište u Zadru domaćin je godišnjeg skupa Hrvatskog etnološkog društva terena, iskustva i vještine etnografskih spoznaja, kojeg su organiziraju Hrvatsko etnološko društvo i odjel za etnologiju i antropologiju uz podršku Narodnog muzeja Zadar i Zavičajnog muzeja Benkovac. Ovogodišnji skup ima poseban značaj jer se održava u povodu obilježavanja 20 godina postojanja odjela za etnologiju i antropologiju na Sveučilištu u Zadru, prvi takav nakon zadnjeg skupa održanog 1989. godine. Na tadašnjem 23. kongresu Saveza etnoloških društava Jugoslavije sudjelovali su zadarski profesori Katica Lacković, Grgin i Tomislav Skračić, zajedno s danas poznatim i značajnim etnolozima poput Dunje Ritman Augustin, Lidije Skevicki, Beate Gotardis Pavlovski, ali i neki koji su i danas tu poput Ljubice Gligorević, Jadrana Kale, Jasenke Lulić, Štorić, Dunje Radošević, Majnarić i Lele Ročenović. Kroz 3 dana okupili su se 93 domaćih i stranih izlagača i panelista koji su došli iz više sveučilišta, istraživačkih instituta, muzeja, konzervatorskih ureda, civilnog i privatnog sektora iz cijele Hrvatske, kao i studente. U uvodnoj riječi docent dr. znanost Danijela Birt-Katić i asistent Tomislav Augustinčić podsjetili su kako se prvotna inicijativa za uspostavljanjem studija etnologije u Zadru javila neposredno nakon utemeljivanja etnografskog odjela Narodnog muzeja u Zadru 50. godina 20. stoljeća upravo s ciljem izobrazbe stručnjaka na hrvatskom i jadranskom području. Intenzivnije pripreme za osnivanje novoga sveučilišnog odjela za etnologiju započele su nakon 2000. godine uz potporu tadašnjeg dekana profesora doktora znanosti Damira Magaša. Na inicijativu Sveučilišta u Zadru, nakon niza sastanaka šireg kruga hrvatskih etnologa i znanstvenika iz srodnih disciplina, Dunja Brozović-Rončević i Jadran Kale izradili su program preddiplomskog studija etnologije i antropologije u ožujku 2005. godine. Prva pročelnica ovoga odjela bila je Dunja Brozović-Rončević, a za njom Goran Pavel Šantek, Snježana Zorić-Hofman, Dunja Brozović, ja mislim da se to ponavlja, i sada Tomislav Oroz. Aktivnosti odjela u svojoj pozdravnoj riječi pozdravio je rektor Sveučilišta u Zadru, profesor doktor znanosti Josip Faričić, ističući kako se radi o broju malom, ali dijelima velikom sveučilišnom odjelu. Jedan od problema s kojima se susreću etnološka i antropološka zajednica su mijenje uvjetovane modernizacijskim procesima, kao i strahovita depopulacija koja zahvaća posebice ruralni i otočni prostor, koji su bili najpodatniji za istraživanje kulturne, ali i materijalne baštine. Nažalost, taj prostor ostaje predmet interesa samo znanstvenicima i muzejima i u sljedećih 5 do 10 godina mogao bi posve iščeznuti, istaknuo je rektor Faričić. Tijekom 3 dana na skupu se raspravljalo pitanje terenskih etnografskih istraživanja iz perspektive znanstvenika, konzervatora, muzealaca, studenata i sveučilišnih profesora. I evo, bilo da je riječ o izložbama, konzervatorskim praksama, znanstvenim istraživanjima ili pak privatnim pothvatima u poslovnom okruženju, želimo potaknuti raspravu kako iskustva i vještine stečene na terenu utječu na razvoj profesije. Znači, evo malo sažeto, imali su taj sastanak i jedna od stvari ukazuje na ono što svi već isto znamo, da iako se turizam nekako povećava, nažalost stanovništvo i broj naših stanovnika se svake godine smanjuje,
što zbog odlazaka ljudi, što zbog manjeg nataliteta i eto, to je jedna studija koja je dosta važna i trebamo nastaviti pitati, vidjeti što možemo učiniti da se to smanjuje, to smanjenje, odnosno da dođemo do niveliranja, odnosno i rasta naših ljudi i očuvanja naše kulture. Evo, sada na tragu tome vidim da će Emil pustiti neku pjesmu relevantnu, možda ako nam kaže ime unaprijed. Vaši i naši. Aha, vaši i naši, eto. To je dobra pjesma, ja mislim. Dobar naslov. Može. Kak je lepo Dalmatincu, navek peče se na suncu, pak se smače u more, spi od zore do zore, pak se smače u more, spi od zore do zore. A ča fali Zagorcima, špeka luka uvijek ima, taj ti žedan neće bit, dok je rujna vinca pit. Taj ti žedan neće bit, dok je rujna vinca pit. Mi smo vaši, vi ste naši, za navek pajdaši. Nek se igra, nek se piva, malo nas je, al nas ima. Dalmacija i Zagorje. Poselnikam ne pobegne, ak si čovek malo legne, lepo borneš, tak se da, živela Dalmacija. Lepo borneš, tak se da, živela Dalmacija. Da na lipo je pri duši, da se grlo ne osuši. Hajmo put na 2, 3, živili nam Zagorci. Hajmo put na 2, 3, živili nam Zagorci. Mi smo vaši, vi ste naši, za navek pajdaši. Nek se igra, nek se piva, malo nas je, al nas ima. Mi smo vaši, vi ste naši, za navek pajdaši. Nek se igra, nek se piva, malo nas je, al nas ima. Dalmacija i Zagorje i gore, i gore. Što znači, evo sad smo se vratili natrag, imamo neke najave za neke festivale i događanja koje dolaze u Hrvatsku. Već smo ušli u ljeto, iako službeno još nismo, ali osjeti se ljeto i vrijeme je ponovno ove godine za CMC festival u Vodicama kraj Šibenika, koji će se održati na trgu u Vodicama 6. i 7. lipnja. To znači, to je danas je 7. lipanj. I kasnije u Croatians Online moći ćete poslušati snimku, razgovor s jednom od organizatorica festivala
Nikolinom Mazalinom. Nikolina je poručila, ako se kojim slučajem nađete u blizini Vodica danas, svakako svratite, bit će izvrsne zabave, kao i jela i pića, po vašem izboru. Svi ugostiteljski objekti će biti otvoreni i čekaju vas oduševljenjem. Također, Trogir Outdoor Festival ponovno je oduševio spoj sporta, prirode i dobre glazbe. Trogir je i ove godine potvrdio status jedne od najatraktivnijih domaćih destinacija. Za aktivan odmor ugostivši još jedno izdanje Trogir Outdoor Festivala. Festival koji vješto spaja sport, prirodu i zabavu, privukao je domaće i strane posjetitelje. Raznovrstan program ponudio sadržaje za sve uzraste i afinitete. Znači, otvorenje festivala obilježila je završnica prestižne regate Luki Baustov Kroll Melges 24 Kup, koja se bodovala i za europsku seriju u konkurenciji 22 posade iz Hrvatske, Italije, Njemačke, Velike Britanije, Poljske i Mađarske. Slavila je posada Panjić iz Biograda, potvrdivši visoku razinu natjecanja i atraktivnost trogirskog akvatorija za ovakva događanja. Vikend je donio novu, još dinamičniju fazu festivala. U petak i subotu 23. i 24. svibnja Trogir je živio u ritmu sporta i urbane glazbe. Na gradskoj rivi održan je profesionalni 3x3 pro košarkaški turnir koji je okupio vrhunske ekipe iz Hrvatske i inozemstva te oduševio posjetitelja atmosferom prave ulične košarke. Tako da, evo, dio atmosfere s Trogirske rive donijeli smo i u našoj Facebook grupi, u fotogaleriji Dina Čalkušića i u narednim objavama i fotografija. Tako da, eto, puno toga se... Contrade, scalinade, discetat sam se zna, i ti fumari stari, iz koji dima i naše none bone čavoj moj svi, to nestaje sve daje, sve doća srce zna, drugare tražim stare, al pureš sad sam ja, ni duje dane trane, da dojde du na mur, kod tete Marijete, da popije du žmur, la 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 scure ballature, ciastidi se sad, ferali času sjali, kad mrak bi pa na grad, fortuni i cantoni ti čeka Santeja,
Cantate serenade, noć puna pisme sva. To nestaje, sve daje, sve dođa srce zna. Drugare tražim stare, al pureš sad sanja, ni duje da ne trane, da dojde du na mur, kod tete Marijete, da popije du žmur. La 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 la. Sve nestaje, sve daje u dragom gradu ton. Sve nestaje, al traje taj bol u srcu Sad idemo zvati gospodina Modrića koji se sad nalazi... Ne, on mora zvati mene na moj... A, on će... Da. Javi mu, neka me zove. Dobro. Ili ja ću njega čekaj. Evo, sada uskoro će nam se javiti Robert Modrić iz Zadra, naš pobjednik, naš čovjek iz New Yorka koji je u Hrvatskoj poznat, pogotovo u Zadru, i sada ćemo vidjeti da li, osim ako su neke tehničke stvari, ali vjerujem da ćemo uspjeti ga dobiti. Jel zvoni? Jel zvoni? Ja ne Nije mi čujem. zvonilo, sad. Evo, Roberte, jel me čuješ? Je, čujem, nije mi zvonilo, prekinulo je. Aha, dobro, evo, uglavnom, mi se čujemo. Dobro. Je, čujemo se. Čujemo se, Ja vas evo, čujem. super. Evo, prvo želimo čestitat vam. Bravo, Roberte! Evo, Hvala, i Emil je hvala. tu. Sada vidimo da je lijepa atmosfera, gledali smo vaš pobjednički ples i želimo čestitati. Vidimo da ste u jako dobroj formi i to je isto jedan dio u recimo možemo reći u našoj borbi. Moramo se držati u mentalnom smislu, u fizičkom i u duhovnom smislu. Kako ste vi, recimo iz vaših iskustva, pogotovo od rata, da li vam je to pomoglo dati moral i da ustrajete i da imate žilavost u toj borbi? Da li nam možete malo reći o tome? Gle, definitivno, što se tiče onog plesa, prošle godine mene je leđa bolilo zadnjih par dana, ja nisam boga plesat, ali novinarka misle da bi to bilo zanimljivo i smišno za publiku. Neki su me pokušali ponisati nekim, nekim jadnim bijednim uvredama su me pokušali, a međutim video je samo se proširio, viralno je otišao, sad je već pogledan, mislim preko 30.000 puta u 24 sata, pardon. Što se tiče ova kampanja i to se, ja ću vam reći iskreno, to je kao da sam bio u ratu ponovo, ne s mecima, nego sa riječima, ni sa umom. I bilo je tu, griješao sam puno, jer mi je bilo prvi put, to je isto kao 91. što smo mi griješili u ratu, učili smo usput, dok svakoj akciji si malo više naučio si svaki mjesec, svaki dan nešto novo. Tako i ovo sad bilo, svaki tjedan sam proširio ne samo svoje znanje, nego svoj pristup prema izazove koji su bile ispred mene i stvarno su radili sve protiv mene, od blokiranja u mainstream mediji do blokiranja da dobijem dozvolu za skupljanje potpisa za kandidaturu. Znači svi su dobili odmah prvi dan, meni je trebalo 8 dana dobiti dozvolu, razumiješ, sve su radili protiv mene samo da se ne uspijem. Da, to smo vidjeli, baš smo rekli, baš je teško to što sad prolazi i molili smo za vas i mnogi u crkvi, evo ja sam inače u zboru pa su vas pozdravili iz zbora, iz crkve, iz svetih Čiril i Metoda, tako se osjeti taj duh, ali vaš duh je stvarno nešto to jer niste uklonili baš zbog toga što ste održali taj duh i koji imate korijene od djetinjstva, što ipak vuče ipak iz New Yorka, ali jasno i u Hrvatskoj gdje ste stekli velika ta ratna iskustava. I mi u biti trebamo takve ljude kao što ste vi, treba više tako to. Nadamo se da će se ovako proširiti po cijeloj Hrvatskoj,
da ljudi koji jesu bili u ratu, koji su stekli ta iskustva, kao u Americi prije uvijek je bilo poznato da oni poznati ljudi iz vojskovođe su izvrsno upravljali sa državom, da li je to bio Eisenhower, da li je bio predsjednik Grant iz građanskog rata u Americi. I pa je eto i svi... Theodore Roosevelt. Da, ali je Theodore Roosevelt i pa i recimo i Eisenhower i tako. Znači oni su se pokazali kao dobre vođe, ali ono što je najvažnije, vidimo onaj vaš duh i evo, vidimo u ovom cijelom procesu, znači tu ste morali napraviti neke kompromise i jasno surađujete sa različitim ljudima, upoznali ste mnoge nove ljude. Kako vam se čini ovo putanje u budućnost, recimo u politici, što kažu politika je kurva? I onda... Komplicirano je to stanje sve u Neki ovi HDZ namjerno pokušavaju mi podmetnuti sada da ja kolaboriram sa SDP-om, što nije istina. Oni su meni pomogli kad mi je bilo potrebno i savjetovali su mi i uložili su ustavnu tužbu protiv onaj listić što je bio važeći, a HDZ ga proglasio, odnosno ŽIP, Županijsko izborno povjerenstvo, ali oni držu većinu u svim povjerenstvima ko Ustavnom sudu, oni držu većinu. I prema tome, oni su odbacili onaj jedan listić, onda se diglo se javnost, cijelu Hrvatsku stalo iza mene i napadalo ih svi od lijevo pa na desno, svi su napadali HDZ da su izbori namješteni i sad ovaj drugi moj listić, što smo se žalili na njega, je bilo umjesto kružić oko broja, bio je križić preko broja, ali bitno je po izbornom zakonu da je neosporno želja građana, znači ako on prekriža moje, ali nije prekriža drugo, onda je to isto ko kružić. Nigdje ne stoji u zakonu da mora biti izrazito krug, ali imaš uputstva, ali iste takve listiće je bilo dosta za HDZ gdje su bili križići, njihove su prihvatili, moji su odbacili i onda na kraju ovo Županijsko izborno povjerenstvo, to jest ovo zadarsko, oni su odbacili taj listić i Županijski sud, mislim, nije niko njih prisiljavao, nego javno mijenje bilo protiv njih i onda su ga prihvatili. I još smo našli, dok smo radili uvid u važeće glasačke listiće, našli smo još 4 moja glasačka listića koji su bili važeći, ali bili su i prebrojili za jednog drugog kandidata, dr. Žuvelu tu. Mislim, nije on to napravio sigurno, nego ste ovi napravili. I tako da sam ja sad, mislim, ne mogu reći 100%, ali sam 99% siguran da sam ušao. Meni je jučer čestitao gradonačelnik Jerlić, poslao mi čestitku, čestitam Robi Modić na ulazak u vijeće i tako dalje. Kako on održa svoju riječ što se toga tiče, ali neki to što stavio, pa ja otvoreno govorim da sam ja suprotno, ideološki sam ja suprotne dimenzije i od SDP i od HDZ. Dobro, HDZ glumu da su domoljubi, ali oni se pokazuju svoje pravo lice, da je to samo jedna globalistička stranka koja podržava istrebljenje hrvatskog korpusa, što su pokazali kroz svojem dijelu zamjenu stanovništva i dosta to drugih stvari što oni rade protiv hrvatskog naroda, odnosno pumpaju cijene stanove, oni kažu to privatnici držaju, to je dobro, da oni izgradu stanove za jeftinije država da ih gradi po cijenu izgradnje, oni bi rušili taj građevinski lobby, ali taj građevinski lobby su njihovi donatori, pa naravno da oni gradu stanove za 2000 eura prodaju za 4-4,5 tisuća, pa ko ne krene u taj posao gdje je 100%, 150% povrat novaca, pa svaka budala bi to radi. Ali njima nije u interesu, ja pitam nekog građevinara zašto ne spustite cijene, da mogu obični ljudi se prevušiti. On kaže, Robi, što će ja prevušiti kad neće drugi, ali ti vidiš da naši mladi idu ča, da vi radite dugoročno protiv vlastiti narod, a Robi, a što će ja, pa nisam ja Caritas, ali to ti je sklop mentaliteta klasičnog HDZ-ovca, nije briga za nikoga, nego za sebe. I čak su mi razočarali veliki broj branitelja, ne svi, ali veliki dio koji nije briga više. Njima je ok, on računa imam 55-65 godina, što će se ja petljati u tome, ne mogu ja nešto promijeniti. Oni kontroliraju sve, mi ne možemo protiv njih. Mislim, kako 91. ovi su imali drugu, treću vojsku u Europi, pa krenuli smo na njih, bili smo uspješni. I sad vi hoćete me reći da HDZ dobiva samo 17% biračkog tijela i podržava. Jer nama izlaze grozno mali ljudi na izbore. Jako mali broj ljudi izlazu na izbore. Kad su nacionalni izbori iziđu ti 50% stanovnika, 40 nešto posto, oni dobiju 30-32% od toga. I onda oni sklopu savez, dogovore sa drugim manjim strankama
ponudi neku ministarsku fotelju ili neki upravni odbor i oni naravno idu s njima, oni se prodaju. I što tu se onda zapostavlja želja, ne samo želja ovih koji glasaju, a ovih 70% ili 68% koji nisu glasali za HDZ i ovih 50% koji nisu ni izišli na izbore, oni su zapravo zakinuti. Oni su zakinuti, znači 16%, 18% glasača u Hrvatsku kroju sudbinu ostatka stanovništva, što je žalosno i tužno, i oni su psihički slomili ovaj narod. Oni ti vršu takozvani, to se zove pasivni genocid, ti se stvara nemoguće uvjete kroz psihološko ratovanje, ekonomske poteškoće, zdravstvene, školstvo, sve moguće se stvara ljudima probleme samo da iselu iz vlastite države. I to oni radu aktivno već zadnjih 10 godina, znaš, oba roditelja bili u savez komunista. I neki meni sada prebacuje da sam ja surađivao sa komunistima, jer me SDP podrža. Nisam ja molio njih da me pomogu, nisam njih molio. Oni su meni pomogli da štetili HDZ-u. Ali ko je nas napravio HDZ? Pa nas koji njih formira, pa su bivši udbaši i imali su 130.000 članova komunističke partije Socijalističke Republike Hrvatske od 380.000 koji je bilo. Više od trećina su bili u HDZ. Pa kako to, gospodo, to Hrvatska stranka? Ili ovi su komunjari, ovi SDP gdje je bilo 30-40.000. A onda oni neke priče, oni se promijenili. Ja kažem, gospodo, kako se promijenili? Kad Šime Erlić sam priznaje da će prihvat gej paradu u Zadru. Kad ona ko stranka podržava abortus. Ja se pitam, kakav rimokatolik glasuje za jedan HDZ kad oni podržavaju ubojstvo nerođene dice? Kad oni prave srpske kulturološke domove, nema ništa protiv Srba, a ovo su samo domovi koji predstavljaju širenje srpske propagande, razumiješ, novi taj srpski svet, to je to, i oni to financiraju, 42 kulturna doma ovih Srba u Hrvatskoj, a ne gradu zgrade za svoju mladost, da bi oni ostali ovdje. Ne, ajmo neprijatelju graditi. Vidite kako oni su destruktivni, oni su tako anti-hrvatski, ustrojeni. To nije zabilježeno, ja znam, kad se ja naljutim, ja znam reći, to je najveći neprijatelj hrvatskog naroda od vrijeme Turaka. Jednog Turaka su uspjeli seliti toliko ljudi kao što je HDZ uspio 8 godina. Ni Turci, njima je trebalo 400 godina, nam napravili štetu što su ovi u zadnjih 8,5 godine. 400.000 Hrvata mladi, kažu nema radnika, dica se ne rađa. Pa vi ste 400.000 mlade ljude koji najčešće imaju dice. Svi koji su bili radnici i želili rad, nisu išli van, neće Hrvat dobiti socijalu kad dođe u Njemačku. Nismo mi Arapi da dobijemo socijalu kad mi dođemo u Švedsku ili Irsku ili Njemačku. Naši idu go rad, oni su namjerno njih poslali van. Zato isto kao u New Yorku, kao i što su vaši roditelji i naši i svi, znači došli smo, rijetko koji Hrvat išao na welfare, znači mi smo došli ovdje raditi. Ja ne znam, ja sam jednog od nekoliko tisuća, jednog Hrvata sam ja upoznao koji je bio na welfare u životu. Od njih nekoliko tisuća što sam upoznao tamo. I zato je to šteta što kažete, što se događa u Hrvatskoj općenito, ne samo u Zadru. Zadar ima neke svoje specifičnosti, ali eto, vidite u ovom procesu ipak ste izvukli da dođete u gradsko vijeće, to je bilo borbeno s vaše strane, ali su to vidjeli ove druge stranke koji možda u nekom smislu su suprotni vaših u nekim stvarima, ali možda se može nešto proraditi, jer zašto ljudi nekad ide recimo u SDP, neko možda nije sklon HDZ-u, a opet on sebe ne vidi u nešto ovo, neko kad puno priča o nekim temama koji možda ne zna puno i misli da je to, znači ipak kao vi ste živjeli u New Yorku, znači ovdje je sad mayor Eric Adams, onda ima taj kandidat Curtis Sliwa, on je porijeklom Poljak, svi znaju da on neće nikad pobijediti, on se uvijek natječe, neće nikad, a onda sad Erik je prešao u neovisne, Erika, on je jedan crnac, ali jednu stvar što je lijepo u njemu, on je obukao hrvatski dres kad je bio naš konzul i on je odmah uzeo, znači on po bontonu je radio, kad je dobio dar ispred sviju, proglasio se Croatia Day, to isto tako 30. svibnja kao dan državnosti, to je se proglasili u New Yorku i ispred tamo Ujedinjenih naroda, tamo je bio Eric Adams i on je odmah obukao tu majicu, iako je on neke druge... Na Wall Street. Na Wall Street, Emil me ispravio. Ja nisam bio osobno, ali sam gledao na YouTube-u. I onda ja kažem, vidiš, čovjek je političar. I on je rekao, New York je, što je Zagreb Hrvatskoj, to je New York za Hrvate u Americi. Jer je kao, tu je najveći broj Hrvata u cijeloj Americi. Znači, trebamo znati malo i nekad, malo koalirati,
da bi nešto izvukli, jer vidiš, ipak gledao sam na Facebooku i na YouTube, onaj gospodin, onaj visoki bio je pored vas i on je podržao vas, jer je podržao istinu, nije, eto, znači, ako nađemo ljudi koji kažu što misle i misle što kažu, ja mislim da je to pobjeda. Pa ako je neko u srcu ateist, on ima pravo to biti, on je možda pošteni ateist, ali možda voli Hrvatsku, a neko možda govori ja sam katolik, ja sam ovo, ja sam ono, a tamo po dijelima ne radi. Znači, pošteni je onda neko, pa koji je bio i hrvatski komunista koji je volio Hrvatsku, bilo je i takvi koji su bili naivni i zato u Domovinskom ratu Tuđman je uspio to preokrenuti, ajmo biti naši, zajedno, nema veze ovo ono, niko nije bolji od nikoga, idemo sad gledati budućnost. Znači, to je ta budućnost za Hrvatsku. Mi svakog prihvaćamo. Svi stranci koji dođu u Hrvatsku volu. Naš narod nije narod ono što su ovi pokazali, ono crno. Mi nismo to, mi smo samo branili i ja uvijek ljudima kažem, ko je bio Stjepan Radić, da nam nisu ubili Stjepana Radića i još 4 Hrvata u Skupštini u Beogradu 1928. godine. Oni su obezglavili naše vodstvo. Jer tada u Saboru, u Skupštini je bio i Ante Pavelić, a njega nisu dirali, jer on je bio mačić. On nije znao govoriti ko Stjepan Radić. Stjepan Radić je bio naš Churchill. I zato i mi, ovo što ste vi uspjeli, to je super. Naš savjet je, ipak držite se ljudi koji su vam pomogli, nema veze ko je. Ovaj ili onaj. I vi ćete ipak izvući više tu i možda zato ljudi ne idu na glasanje jer kažu ovaj je idealista i od toga nema kruha. Sve je kompromis, dogovor, ali ja znam, vi u srcu imate to jer ste vi borac, ali možda ćete i vi izvući ove ljude, pa će se neki ljudi mijenjati i reći, evo vidimo, Robert kaže što misli i misli što kaže. Mi idemo njega pratiti i koalirati s njim. I možda ne mogu odmah sve, možda vaše neke misli, i tako ćete možda pridobiti ljude. Još više. To je ta politika ovdje, evo u New Yorku. Šta će, Republikanac neće pobijediti. Ali ako Eric Adams mi je bolji od ovoga, jedan se zove Zoran, on bi sve ukinuo male biznese, sve bi napravio komunizam ovdje, taj zove se Zoran, neki elitista i otvoreno na televiziji govori, ja ću sve ukinuti, oporezivat ću jadne ljude, a vi ćete dobiti sve welfare. Znači, obećaje welfare, obećaje da neće plaćati rentu ili minimalnu rentu, a jadni ljudi koji su small business će propadati, a naši ljudi su puno u small businessmen, kao mali poduzetnici, borimo se i tako, evo, zato je Hrvatska ima svoje specifičnosti, ali svakako mi vas i dalje podržavamo i podržavat ćemo vas i savjetujemo možda s naše strane, razmislite malo i o New Yorku i malo o koaliranju, jer je to potrebno, jer sami teško i mi ćemo vas razumjeti, ne mora sve biti 100%, ne možemo ispraviti krivu Drinu, to ne možemo. Neko kaže taj da, ali možemo nešto izvući iz ovoga. Ja mislim, to je naš savjet vama, to je naš savjet evo od svih naših u New Yorku, mudrost, žila što vi sve imate i možda neku koju savjet ćemo i mi vama dati, pa ako dobro dođe, a i pomoć i sve ostalo, eto. Tako da je, jel imate neki možda savjet našim Njujorčanima ovdje, Hrvatima u New Yorku? Samo još da se nadovežem, gledaj, ovaj moj mali što je zamjenik, ovaj Danijel Mijatović. Da, Danijel, on je još prije 2 mjeseca meni se javio. Robi, što mislite da napravimo koaliciju sa svih koji su konzervativni, ovako hrvatsko ustrojeni stranke, znači Domino, doktor Žuvela, koji je još tu bija, i doktor Bruketa. Ja kažem njemu, Danijelu, nema problema, ti njih nazovi, a ti kaže, oni neće tit, oni će te odbiti. I on mene nazove nakon pol ure, kaže, Robi, upravo zbija, niko ne želi koaliciju. Ja sam rekao, Danijel, oni su svi egomanijaci, znači egoisti, megalomanijaci, oni svi misle da će pobijediti, na kraju smo se raspršli, koliko nas bilo tamo, ajmo reći, kontra HDZ i SDP, bilo nas, ajmo reći, 5 stranaka koje se računaju konzervativne. I nismo se ujedinili i dvi liste nisu ni uspjeli ući u vijeće i naš troje jesmo ušli u vijeće. Imaš još Enio Mestrović, on je uspio, on je middle of the line, a vamo lijevo bivši komunisti su ti, ajmo reći HDZ i SDP. Ako ćemo reći, ne mogu reći to za SDP, ali HDZ su definitivno bivši komunisti, svi redom. Da. Ali jednu stvar što ja mislim nekad ako nas svrstavaju ovo je desno, ovo je lijevo, što to u biti znači? Da taj globalizam, danas se vidi globalisti i ljudi koji su manje globalisti, ili ljudi koji ipak su zato da se transparentno, iako možda sad ovaj ne ide u crkvu, a možda i dobar čovjek,
i on će za tebe sutra glasati. Znači to, ja mislim, da. Imaš dvije stvari, imaš dobro i zlo. Da. A te podjele na lijevo i desno samo služi zli silama da podijeli narode da može vladati. A globalizam je zapravo sotonizam, znači jedna vjera, jedna skupština narodna za cijeli svijet, znači UN da vlada, digitalne cryptocurrencies, nego digitalni novac, jedna svjetska vjera. To ti je sve globalizam, to je to što Plenković podržava, to je što i dosta tih stranaka u Hrvatskoj podržavaju, a nisu ni svjesni što podržavaju. Nisu načitani, samo čitaju, vjeruju oni mainstream media. Ko drži mainstream media, to je šaku bogataša, to sve guraju na sve ostale narode ovog svijeta, razumiješ? Da je Bog htio da svi budemo isti, ne bi rušio kulu babilonsku, ne bi rušio i stvorio razlike u jezike koji su dotad bile sve smo pričali isti jezik. Tada ljudi se raspršuju po svijetu različitim jezicima, razumiješ? Da je Bog htio da budemo svi isti, ne bili različite boje na stvorija, razumiješ? Je to došlo kroz vrijeme, kroz druge klime i tako dalje, ali da je Bog htio da svi budemo isti, bili bimo isti, ali tako, jednim jezikom. A oni nasilom oni to prisiljavaju. Pa baš zaradi toga što smo svi različiti, to je naša jačina, isto kao u nogometnoj ekipi. Jedan je dobar golman, jedan je dobar napadač, jedan je branitelj, jedan je vezist i tako i mi moramo i u politici, znači, kažu politika, ja sam to već rekao, politika je kurva, nekad, znači, nećeš ga sa šakom u glavu, to nećeš, ali nekad moraš koristiti leđa i stražnicu i malo manevrirati okolo, znači, ne dati njemu. Znači, jer niko ne voli idealiste, jer idealisti ne mogu na kraju dospjeti. Ja želim da i vi isto kao neki naši političari su govorili neke priče i onda jasno neki se drže, neki manje, neki, to narod vidi. Ja mislim da ćete vi biti taj, ali slobodno vi surađujete sa svim strankama, da li se zvala lijeva, desno, možda sa osobom. Ja bih volio reći ono u Americi što se malo razlikuje od Europe. U Europi je parlamentarni sustav, ovdje je sustav gdje ti glasaš točno za osobu, za kongresmena koji će te predstavljati, na primjer, u kongresu. I onda znalo se mi Hrvati kad je bio rat, mi smo onda glasali za Clintona, jer Clinton je bio više za Hrvatsku nego Bush. Bush je otvoreno rekao ne dolazi u obzir, nikad nećemo priznat. Baker rekao nikad Hrvatsku nećemo priznat, ne dolazi u obzir. I mnogi demokrati su podržali Hrvatsku i mnogi Hrvati su danas i demokrati, mnogi su neko je između, neko ne vjeruje ni jednom ni drugom. Ali ja ću glasati za osobu. Evo, meni je, ja živim ovdje isto u New Yorku, pa je došao taj council, isto vijećnik. I on kad je bila jedna oluja i stablo je palo i on je došao i rukovao se sa mnom i to je meni ostalo u sjećanju. Ja sam on je neki demokrat, neki Koreanac, ali lijepo se priča, dao mi je vizitku kako ti treba, evo javi se. Ja mislim to je što narod hoće. Ti ćeš dati vizitku sutra ako nešto treba u gradu, nema veze. I tako ćemo pobijediti, jer mi smo i Hrvati, a ti si isto i mi smo Njujorčani i mi ćemo to nositi. Isto kao što Eric Adams, ja mogu mu sa njim rukovati i reći ja te podržajem jer si lijepo rekao u Hrvatskoj. Eto to je, neću sad gledati, mora bi a neki republikanci najzadnji su bili za Hrvatsku. Iako, jasno, ja sam glasao, tako mi glasamo kao za republikance, ali opet ne želim biti puno zadrt i reći samo republikani, jer oni činu ludost isto i isto su globalisti i tako dalje. I pričaju jedno činu drugo, kao 99% političara. I zato, eto, politika je kura, opet kažem, neće ti biti lako, ali vidimo da si žilav, da imaš srce i slobodno ono, kako ti možda Sveti Duh daje, tako nastavi dalje, to je naša podrška i bravo, učinio si ono što bi neko rekao nemoguće, kao Spartakus, evo, ti si naš. Tako da, evo, zahvaljujemo se, ako želite nešto na kraj našim slušateljima, jedan pozdrav. Eto, i onda ćemo... Pozdravljam sve prijatelje što su mi pomagali ovako iz New Yorka i dali i moralnu i duhovnu potporu i čak i financijsku su mi neki ljudi dali, tako da sam zahvalan na svu pomoć što sam primio od svojih dragih prijatelja iz New Yorka. To je sve što ima reći Bog i Hrvati. Eto, hvala puno i možda u buduće ćeš doći ovdje pa ćemo te proslaviti u našem centru u Manhattanu i ovdje, pa evo, nadamo se da ćemo imati prilike, ali eto, ako neko slučajno želi se javiti, mogu na vašu web stranicu ili ako neko želi, evo, vas podržati, pomoć i materijalno ili moralno, evo, ja ću reći, to je web stranica
Robert Modrić. Ili ako smo u Hrvatsku ćemo ga posjetiti. Eto, i u Hrvatsku, jasno, on je zauzet, sad svak će tražiti, ali evo, tu smo. Jednu stvar što ćemo probati mi ovdje u New York Croats, da barem jedan put mjesečno, možda ako imate vremena, da nam date neki update i neke sugestije i možda i mi vama nešto predložimo. Eto, puno sreće i pozdrav svim vašima, obitelj. I isto lijepo ste plesali one kamene ploče i vaš isto pas. Pozdravi njega. Kako se zove? Pablo. O, Pablo, lijepo ime, lijepo. To je baš dobro. Eto. Hvala ti, Roberte, puno i samo naprijed. Živio. Bog. Ja mislim da je dobro. On mora manevrirati, jer taj čovjek... Aha. Ispod krila nebeskih stoji jedna zemlja, u zagrljaju neba tako lijepa, savršena. U snovima leži samo jedna želja, mir i ljubav sinova vjerom umivena. Prvi zrak života si podijelila sa mnom, moje prve korake pratila si vjerno. S tobom rastem, idem tvojim tragom, nikad nisam sama jer ti si uvijek tu. Najljepše ime tvoje je, s ponosom reći ću ga sve dok me bude. Ti si naš dar od Boga, volim te jedina zemljo moja. Najljepše ime tvoje je, s ponosom reći ću ga sve dok me bude. Ti si naš dar od Boga, volim te jedina zemljo moja. Ti prva čuješ moje riječi stihove, nek se čuju sve od juga pa do zapada. O tebi slušam s toplinom u srcu, život moj samo tebi pripada. Najljepše ime tvoje je, s ponosom reći ću ga sve dok me bude. Ti si naš dar od Boga, volim te jedina zemljo moja. Najljepše ime tvoje je, s ponosom reći ću ga sve dok me bude. Ti si naš dar od Boga, volim te jedina zemljo moja. Ti si naš dar od Boga, volim te jedina zemljo moja. Evo sad lagano se vraćamo natrag. Razglednica iz Hrvatske. Kao najpoznatiji vlasnik utvrde Lobor spominje se početkom 14. stoljeća Tames Niger. O njemu je kao o crnom Tomi Loborskom do danas sačuvana legenda u Loborskom kraju, a spominje ga i Marija Jurić Zagorka u svojim dijelima. Prema predaji viteza, Tomo Crni Loborski živio je u svojoj utvrdi u pustom Loboru, koja je tada bila u punom sjaju. Navodno je bio izrazito okrutan, a u svoj je zamak dovlačio otete žene, neovisno o tome jesu li bile seljanke, sluškinje ili plemkinje. Črni Toma, tu je doma.
Sake hiže ga navek ima, saka dekla o njem senja, po svojem črnem banu iz Lobora. U kasno proljetno noćno doba sjedio na velikom starinskom naslonjaču za velikim hrastovim stolom u sredini gradske palače. Ozloglašeni crni Tomo Loborski bio je osrednjeg rasta, širokih prsiju i ramena. Mogao imati oko 38 godina. Samom pojavom odavao je mrka i čudna čovjeka, iz kojega bi se moglo reći da je u tajnom srodstvu sa samim krvožednim vukodlakom. Crna kosa, kao krila Gavranova, pada mu na ramena. Te noći bio je nestrpljiv. Čekao je svoga ortaka Josu Haramića, koji mu je trebao stići u goste zajedno s mladim plemićem Vladimirom Zmajićem. Na crnog Tomu Loborskog te su noći brinule druge dvije stvari. Prvo, htio je oteti lijepu Katicu, čerku vlastelina Oštrc grada Babonića. Drugo, riješiti se mladog Zmajića, za kojeg je doznao da se zagledao u mladu Katicu. Od nestrpljenja nije mogao dočekati svoje goste, pa je otišao obaviti prvi i drugi dio posla. Međutim, sluga Tome Crnog Loborskog, Petar, pomogao je mladom Zmajiću da pobjegne. Kasnije je Petar i omogućio da Zmajić i njegov stric Franjo Tahije, sused gradski, sa svojim vojnicima provale u grad, gdje svladavaju i ubijaju crnog Tomu Loborskog i njegovog ortaka Josu Haramića. Time su oslobodili lijepu Katicu, koja se vjenčala za mladog Zmajića. Lukavi sluga Petar sve je to omogućio zato da bi se osvetio crnom Tomi. Naime, on je oteo njegovu ljubljenu Maricu iz Zlatara, nakon čega se radije bacila s kule Loborske, nego da postane ljubavnica crnog Tome. Eto, to je jedna priča, ne znam, to smo naišli na ove informacije sa interneta. Eto, tu malo vidimo malo i dijalekt iz tog zagorskog kraja i eto, znamo o tim plemićima i inače Hrvatska je poznata, ima i društvo Hrvatskog zmaja i Hrvatska je jako bogata država po pitanju raznih objekata, arhitekture i tako se vidu isto te razne tvrđave i razne ove lijepe velike vile koji potječu od više od 1000 godina i duže i tako. Eto, sada ćemo lagano prijeći na... Marin Miletić može. Aha, dobro, evo, sad ćemo slušati što Marin... Koja je tema od Marina? Zove se o Hrvatskoj, se ovako nikad govorilo nije. Dobro. Znači, sad ćemo slušati Marina Miletića, inače isto on je član u Hrvatskom saboru i ima dosta puta interesantne priče, klipiće na YouTube-u, pa ćemo ga poslušati. I kolegice i kolege iz oporbe. Važno je nekad govoriti u slikama jer je tako jasnije. Barem ja to tako volim, ali bit ću vrlo direktan i koncizan. Što čini jedno stablo živim? Neki kažu da vrijednost stabla se mjeri po njegovim plodovima, kako izgledaju ti plodovi i onda kaže ovo stablo je ljepše, ovo stablo je ovako, ovo stablo je onako. Ali svako stablo je živo samo onoliko koliko ima čvrsto korijenje. I svako stablo ima budućnost jedino i samo ako ima jako i snažno korijenje. Ima jedna latinska, ja ću govoriti na materinjem jeziku, kaže samo ono stablo koje često tuče jak vjetar ima čvrsto korijenje. Pa ako je koga tukao vjetar, bome je tukao naš hrvatski narod. Bome smo se tukli s Turcima 400 godina. Bome smo se tukli sa fašistima, s nacistima. Bome smo iznutra imali probleme s komunistima. Ako je koga tukao jak vjetar, tukao je moj narod, naš narod. I sada, mi i u ovom vremenu u kojem živimo u 2025. godini, vi imate ljude koji misle i kažu korijenje je nebitno. Korijenje je nebitno. Bitna je vanjština, obučeš dres, zavisi od prigode,
pa si malo ovaj, malo si onaj, kažu kako vjetar puše i tako govori, jer ne trebaš, bit ćeš etiketiran. Neko će o tebi govoriti ružno, neko će te predstaviti ovakvim, neko onakvim. Ali dokle god mi patimo za tim što će bilo tko o nama reći, a ne živimo istinu, mi smo duboko u sebi nesretni i nemamo smisao vlastita života. Korijenje našeg naroda, hrvatskog naroda, mog naroda je identitet. Identitet je sva naša povijest, vjera katolička koja je utkana u svaku poru našeg bića. Svaka stanica naša natopljena je našim identitetom. Jedan od važnih identiteta je hrvatski barjak, hrvatska zastava. I zato ponovit ću, kao što sam rekao u raspravi u ime kluba Mosta, dobro je da imamo ovo, dobro je da ćemo jedan dan jasno znati da je to dan hrvatske zastave, dobro je da će se raditi kurikuli, dobro je da će se ići snažno u obrazovni sustav i naše klince odgajati. Zašto, Marine, ti tako govoriš srčano o Hrvatskoj? Pa zato jer mi je ćaća u Jugoslaviji tamo nokautirao nekoga u Belgiji, razumijete, nas je ovaj zamijenio za nekog drugoga, Miletići, i čovjek bio ono na robiji. Razumijete, zato jer je moj fra Julijan Ramljak iz Stankovaca, tamo svećenik, samo je usudio se govoriti usred mise o Jugoslaviji, pa je dobio robiju Golog otoka, napisao je knjige, Urota nečastivog 1, Urota nečastivog 2, i čovjek je 16 godina 17 bio na Golom otoku. Zato jer je volio Hrvatsku, a ne Jugoslaviju. I onda je nakon 16 ili 17 godina otpušten, pazite, odnosno poslan u Lepoglavu. Ja sam ga imao prilike upoznati kad sam išao u Međugorje pješke s jednom ekipom kao student iz Rijeke i susrele nam se sudbine u Drnišu, u samostanu, dođe svećenik i kaže: Miletić, otkud si? Ja kažem: Riječanin. A dobro, kaže Riječanin, sa otkud je ćaća? Ja kažem: iz Stankovac. Ja sam fra Julijan Ramljak. Pazite, 90 godina je čovjek živio. Kad se ne daš se slomiti, nećete me slomiti, nećete. Nećete, lomite, nećete. Zašto? Pa zato jer je korijenje imao čvrsto, jer je njegovo korijenje bilo u Isusu, njegovo korijenje je bilo duboko u ljubavi prema svojoj zemlji. A to vam mogu osjećati ili ljudi kao vi ovdje koji ste hrvatski branitelji, ne znam, Andro, profesor Jurčević, Biloglavo, oprostite mi, ne poznajem vas sve osobno toliko dobro, pa ne znam da li ste još, oprostite mi. Dakle, to i mi koji smo klinci roditelja koji su živjeli ljubav prema svojoj zemlji. Kako da ti netko osjeća zastavu svojom, simbol vlastitog naroda, ako on nikad nije išao tim stazama domoljublja, ako njemu mater i otac nikad nisu pričali: sine, nije Jugoslavija naša država, tu smo sada, ali sanjamo i doći će slobodna naša Hrvatska. Kako da netko zastavu osjeća da je ona njegova, da ona njemu pripada, da se o toj zastavi isplati govoriti, da se nju isplati dizati na barjak, na svoje balkone, u automobile, vješati, stavljati i dizati u retrovizoru, nositi majice s hrvatskim grbom. Pa gledajte do čega smo mi došli. Da je nas danas sram neke, a u stvari sramite se koga je sram, nositi majicu s hrvatskim grbom jer kažu: vidi ga, vidi Krezubice, Ognjištara, vidi nosi hrvatsku zastavu, vidi nosi majicu, to nije in, ali nosi majicu od Britanije, nosi od Amerike, pa si svjetski čovjek, pa si pripadaš svijetu. Ma ja pripadam svom hrvatskom narodu i ponosan sam da pripadam hrvatskom narodu i nijednom drugom narodu. I ja pritom ne umanjujem nikome, kaže blaženi kardinal Alojzije Stepinac, svaki narod pod ovog neba jednak je u očima Boga. Ja nikome ne umanjujem njegovu vrijednost, ali neću vam dati nikome da mi kaže da ja manje vrijedim zato jer sam Hrvat. Jer me majka Hrvatica rodila i otac Hrvat napravio i to ne dam nikome. I govorite što god hoćete, pišite što god hoćete, etiketirajte koliko god hoćete. Ponosan sam što sam Hrvat i to ću uvijek živjeti. To je to korijenje. Franjo Tuđman, 72. 2 godine robije. Zato, jel tako,
pokazao se već tada kao onaj koji je govorio o hrvatskim interesima, pa ako hoćete i u hrvatskoj zastavi. Dražen Budiša, 4 godine robije. Marko Veselica, 11 godina robije. I neka mi oproste svi hrvatski proljećari i svi oni koji su robijali u Jugoslaviji. Zato jer su imali hrabrosti podignut hrvatski barjak i reći to je moja zastava, to je moja država i bit će jednom slobodna. Bićeš jednom slobodna. I to su ljudi živjeli. I zato mi danas imamo tu slobodu. Sva ta energija, sva ta molitva, sva ta žrtva, to je sve jedna ogromna rijeka koja je tekla, nikad nije presušila i onda se pojavio Tuđman, vizionar, okupio je hrvatske branitelje, okupio je sve one koji su htjeli slobodnu Hrvatsku. I ja što sam stariji, što više čitam povijest o drugim državama i narodima, kad vidim da je na svijetu toliko naroda koji imaju vlastiti identitet, imaju kulturu, imaju jezik i nemaju državu. I ja kažem, Bože, pa to je totalno čudo. To je totalno čudo da mi smo uspjeli izboriti vlastitu državu. Neću sad ulaziti u embargo na uvoz oružja, kako su gledali svijet, kako smo krvarili i one prve godine, dakle, borbe Hrvatske za samostalnost. Čudo, to je čudo. I hrabrost momaka, dakle, nevjerojatna. Zaboravio sam svoje momke. Armada, utakmica Rijeka Hajduk 89. protiv ljutog rivala i dečki izvjesili zastavu prvo bijelo, njih 15 batinano, sudski proces i to 89. I zato su i moji Riječani od Fučka, Šaksa, Svežice do drugih pokojnog Valtera Lulića Lule, Čore koji nam je vodio armadu, otišao u HOS, Božića koji je vodio armadu, s 18 godina u veljači i otišao čovjek, mami je rekao, mama, idem u rat. I stara misla šta priča gluposti. 4. razred građevinske škole. I on napunio lijepo u veljači, 91. napunio 18 godina, razred ga je ispratio, pobjegli su iz škole, nek mi se ne ljuti sad što ovo javno govorim, jer to je istina. I otišao na vlak, otišao u rat. 206 mojih Riječana je dalo živote kao dragovoljci u Domovinskom ratu. Neka im je vječna hvala i slava, kao i svim hrvatskim braniteljima koji su dali živote i to je naša zastava. Ona je simbol svega što mi volimo, što mi živimo, što mi jesmo, što mi želimo. I dao Bog dragi da i u vremenima koji nam dolaze, da nam možda svima bude malo više, ja od sebe počinjem, važnija Hrvatska, da nam ona bude prva, dragi Bog, pa Hrvatska, a onda sve drugo. Pa i naše stranke i sve drugo. Možda bi i Hrvatska bila već sada puno bolja, ali bit će. Da će Bog, samo treba vjerovati. Hvala. Sada još jednu stvar što sam ja čitao na Facebooku od gospodina Danijela Mijatovića, a to je inače suradnik od našeg Roberta Modrića. On je napisao u Facebooku: hvala novinaru Hrvoju Bajlu, glavnom uredniku portala Zadar News, koji je potegnuo na najjače i maksimalno se založio za naš slučaj. I drugi su mediji pratili i već sam ih pohvalio i zahvalio, ali Hrvoje je stvarno dao cijelog sebe. Ne samo da izvješta javnost, nego i da pomogne istini da se probije, pa čak i do Sabora. Hvale vrijedno od Hrvaje, tako i mi kažemo njemu isto hvala, mi svi ovdje iz New York Croats, iz New Yorka, iz svi Hrvati koji žele da ipak pobjedi pravda, istina i da u nekom smislu da imamo jedan razgovor, kao možemo misliti drugačije, svakako, to je bogatstvo, svi smo mi različiti, kao što je rekao i Robert Modrić. Međutim, trebamo vidjeti kako možemo kreirati tim, ekipu i doći do pobjede. U nogometnoj ekipi svaki igrač ima neke drugačije vještine i specifičnosti. Dok možda golman ne može davati golove ili ovaj koji dava golove neće biti super golman, zajedno su potrebni. Tako i mi gledamo i da se mi ljudi i da se naša Hrvatska ujedini u smislu da se to situacija poboljšava iz dana u dan, a tako ćemo na način da govorimo istinu, da smo točni, pravedni i da isto opraštamo jedan drugog, trebamo oprostiti, gledati budućnost, znači naglasiti budućnost.
i tako da naši su prošli sve i svašta. Još jednu stvar što bi čitao i ovdje sam, evo, možda sad nemam, ali ovo je naš, kad je izabran novi papa Leo, znači 14. ili Lav, pardon, hrvatski mi kažemo Lav, znači mi ćemo se držati hrvatskog. Znači, pored njega, kad je on to primio, kad se pojavio na balkonu u Vatikanu, pored njega je bio i naš Puljić, kardinal Puljić iz Bosne i Hercegovine, i on inače, nešto sam na internetu čitao, sad nekako sam malo izgubio, ali u drugim riječima je rekao da Hrvati iz Bosne i Hercegovine trebaju sačuvati svoja ognjišta, od kuda su došli, i tu je velika hrvatska povijest, i u biti Hrvati su napravili najveći doprinos, da bez Hrvatske Bosna i Hercegovina ne bi bila država, to je jasno. U isto vrijeme i hrvatski narod se mora braniti od svakog, ako je od bilo koga napadnut, on će se braniti, neće ići u napad, ali će se braniti. Evo, i tako je, tu je kardinal Puljić dao do znanja naše povijesne istine, kraljevine i tako dalje. Naši kraljevi, mi potječemo od tamo, naši nogometni igrači pola su od tamo, i eto, tako ima svugdje dobrih i loših, i nekad su neki nesporazumi. Nadamo se da to riješimo. Evo, baš sam našao, vi koji ste došli iz BiH, nemojte zaboraviti grobove svojih predaka, niti svoju imovinu. Nemojte prodavati, čuvajte, obnovite je, pohodite je, jer nikada ne znate kakva će vremena doći. To je rekao Vinko, kardinal Puljić. Eto. Tako da i mi kažemo, i mi ovdje u New Yorku ne smijemo zaboraviti domovine, da li se iz Hrvatske, iz Bosne i Hercegovine, od bilo kud, trebamo posjećivati koliko god možemo, pomoć, komunicirati. Možda kad su neki nesporazumi, probajmo to riješiti i gledaj osobu kao osobu, znači ne kao stranku, ne jasno niti kao nacionalnost, svi smo mi ljudi, ali jasno, u Hrvatskoj mi želimo da Hrvatska opstoji, da je hrvatska filozofija vodi, i ono sve što je dobro od Hrvatske da se ističe, a jasno, ono što je negativno, to lagano izbaciti i to na način da jednom drugom oprostimo, i jasno i sa susjedima da razvijemo lijepo i tako dalje. Eto, sada je lagano, Emil će sad neku prigodnu pjesmu pustiti, pa ćemo ići dalje. Hvala slušatelji. Slava jeste nama sveta, i tebi Hrvat kliko, ti vilo velebita, ti našeg roda diko. Živila, premila, živila, premila, živila, oj premila, ti vilo velebita. Živila, oj premila, ti vilo svih Hrvata.
Dobro, evo, malo vijesti, nekad kad slušamo i Marina Miletić, on priča o svjetskom zdravstvenom i tim događanjima i to, mnogi ljudi ne žele više o tome ni pričati jer kaže aj to je prošlo, pa što ćemo više sad sjećati, pamti to, ali eto, ipak je dobro da se malo zna, jer čuj, kad se nešto dogodilo jedan put, što možemo učiniti da to spriječimo i u političkom smislu, u ekonomskom smislu, znači postoji razne manipulacije. I onda jedna priča što se često čuje kad si u Hrvatskoj među ljudi kažu, eto morali smo tako jer Brisel kaže ovo, Brisel kaže ono, ovaj rekao ovo, onaj rekao ono i onda mi smo mali, mi ne možemo ništa, ali eto kad bi naši nogometaši tako razmišljali, onda ne bi dospili dokle smo, jer ja se sjećam i prije 98. godine kad smo pobjedili prvi put, naša reprezentacija je došla na 3. mjestu na svjetskom nogometnom kupu i mi smo pobjedili Njemce, pobjedili smo sve te europske velesile, jasno na kraju smo izgubili Francuskoj, ali to je bilo vrlo veliki uspjeh i onda smo još to ponovili u više navrata, slično i bolje i u Rusiji i tako dalje, pa jednu stvar možemo reći, neovisno od koliko ste ti mali u velik, opet svi smo mi pojedinci i imamo pravo se izboriti za naša prava, to znači da li u sportu, da li u politici, u ekonomiji, u vojnom smislu i dokle jesmo dio tih euroatlantskih integracija, potpisali smo mnoge ugovore, znači neki ovi gore na vrhu kaže, čuj, vi ne znate koji su ugovori prije nas, naši prethodnici potpisali, pa smo obvezni ovo, obvezni smo ono, moramo reprogramirati kredit, moramo ovo, onda ima tu istine i lako je reći, evo da neko vas sad postavi, da vi budete predsjednik vlade ili premijer, koliko biste stvarno mogli mijenjati, to je lako reći, da ja dođem, ja ću to, znači treba malo biti isto realni tu, ali ono što ja mogu reći, recimo živjet ću u New Yorku, moj gradski vijećnik je došao kad je stablo palo, dao mi svoju vizitku, ja mislim tu možemo, što kažemo na engleskom, grassroots, znači počnemo od terena i onda čovjek ne gleda koje si stranke, koje ti je prezime ili ovo ili ono, nego gledaš jesi čovjek, to je najvažnije, si čovjek i onda iza toga idemo dalje i onda baš radi toga, ako se ja osjećam, ja sam Hrvat i živim u Hrvatskoj ili gdje već živim, onda idem ja učiniti najbolje što mogu, da mogu proslaviti i svoje prezime i svoju obitelj i sve od koga potječem, ja ću dati taj dobar primjer. Biću odlučan u ono što radim, govorit ću što kažem i radit ću, znači činit ću što kažem i kazat ću što činim. Eto. Znači to moramo biti tome dosljedni, to je najvažnije. Nema veze, može neko bubat po prsima da je veliki Hrvat, da je veliki, da ide, da je ovo, da je ono. Važno je sve to važno, sve to lijepo je navijat, ali ono kad se kaže gdje si bio kad je grmilo. Znači, eto, za Roberta znamo, on je bio tu kad je grmilo. Da. I to je ono činjenica, tu ima srce. Možda oprostite mu, možda neki ljudi koji možda nisu skloni nekim njegovim idejama, ali on u svog srca želi dobro. I sad vrijeme će pokazati, ja se nadam da će on i lagano i napraviti neke, ja ne volim kad se nešto zove desno ili lijevo, ajmo biti ljudi i pričati o nekim temeljnim vrijednostima, znači ljudi na terenu žele ići na posao i žele plaćati svoje račune, znači o tome se radi prvo i to je prvo bitno, to je najvažnije. Onda ove sve ostale patriotske teme su jednako važne, međutim jedan bez drugog opet neće dovesti do konačne pobjede i zato je potrebno znati našu povijest, znati da Hrvatska svakoga prihvaća ko prihvaća Hrvatsku, ali u isto vrijeme mi smo mala država, tako da moramo se i zaštititi, moramo, ako vidimo da neko previše ide protiv Hrvatske, to ima pravo ne odgovoriti na to. Zato jest ta država, zato Bog nas je stvorio drugačijim, znači ako neko ima neku kulturnu vrijednost koji donosi iz neke svoje države, slobodno može u svojoj državi ili u Hrvatskoj, mi želimo držati naše kulturne vrijednosti, ako prihvaćaš naše kulturne vrijednosti, dobro si došao, a u suprotnom mislim da nije dobro ni jednom ni drugom. Eto, zato to kažemo, to je ta velika priča, ali budimo bogati po pitanju poznanstava i surađujemo, jer Hrvatska je i turistička država, imala i prije, bila je treća u brodogradnji, nažalost ta politika je dovela do tih padova. Nadamo se da nekako ćemo se izvući iz tog svega. Evo, ova nova generacija će ići na taj novi vojni rok, već generacija rođena 2007.
na jednu ruku je to dobro, jer Hrvatska treba ima vojsku, treba se znati obraniti. Evo kad je bio Dan državnosti, rekao mi je moj ujak da od Zagreba do Dubrovnika su letili ti Rafali i dali su do znanja svim susjedima, mi smo snažni i moćni, mi se znamo braniti. Znači, bit ćemo ti najbolji susjed, ali ako napadnuti, odlučno ćemo se braniti i bit ćemo čvrsti neprijatelj ako smo napadnuti. I zato Hrvatska uvijek mora imati svoju vojsku, mora se znati braniti, poštujemo i volimo i tražimo da imamo dobre susjedske odnose. I idemo dalje, sada lagano dolazimo pred kraj, tako da ću ja već čitati našu laganu odjavu i onda će nam Emil pustiti pjesmu. Došli smo lagano do našeg današnjeg programa New York Croats radija, emisije iz New Yorka Budi se Hrvatska. Slušamo se i sljedeće subote u 9:30 sati ujutru. S vama će biti gospodin Zvonimir Antolos. Pišite nam u našoj Facebook grupi New York Croats since 2002 ili na e-mail newyorkcroatsradio@gmail.com ili zovite na 347 417 6799. Do slušanja, stojite nam dobro. naša zemlja. Bravo, strika plave kamene, Glasju je radovano, bo je naša zemlja. Skoro znamenja od iskola, Svi uzli upleteli, hripjuše